you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked tongues insult and hate you, all because of me, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand.
face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Blessed are your poor, for the kingdom shall be theirs. Blessed are you that weep and mourn, for one day you shall laugh. And if wicked tongues insult and hate you, all because of me, blessed are you. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. Not afraid. I go before you always. Maya pasisilim po. At syuta na po keng mumunang Domingo ning karaniwan na panahon. At din pong kapatid tamo magpasalamat lang na pangunahan da po rin keng San Antonio Margot Community. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan ng Engineer Jose Rene Ronquillo, James Carlo Cacananta, Joselito Tristan and John Matthew Tolentino, Andrea Isabel B. Pascual para king kayang 15th birthday, Rico Torres para king kayang 58th birthday, at Dexter Gonzalez. Para king personal kay Adwanandari, Valerie and Almador family, Phil and Janet Castro and family, Lino family, Bobby Zoray Carmelio and family. Para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamo, Josefina Ponyo, Erlinda Vivit Calura, Iluminada Flores, Licerio Marilu and Belen Lapuz, Ariel Atienza, Merla and Olga Mangalos, Miralyn Songlao, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Graciela Vivit Flores, Alma Siklat, Carlos Flores, Carmelita Galang, Jestina Fernandez and family, Tina Baul, Jaime Padua, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dizon, at dingagang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para kingalangang kapainawan din kapatid taong mong mayang unabi, Oscar Pasion, Alex Resurrection, Restituto Torres, Leonora and Julian Lansangan, Aurora Tecson, Ricardo Lino, Liza Maglalang, Onofre Villanueva Sr., Consuelo Placino, Federico and Eufrosinia Aison, Cornacion Lopez para king kayang 70th death anniversary,
Carlos Armero, Resurrección Estrabillo, Remedios Lino, Oberly Gabutin Solidum Sr., Maria Teresa Morales, at Maria Estrabillo, ading sablang kaladbo aking purgatorio. Talakad tapo.
Kilagyo ning igpam, puning anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ingino manatili kaya kayungan, At kaya kan mo rin. maya pa sisilim po. Maya pasisilim. Pagmasusyan tayo po yung misang iti king grasya, ning kikatang kasalpantayanan king Diyos. Alapit tala sana king Gino, adala sana ding aliwang tao, ding mangailangan, king maging paralitiko pauli ning kasalanan, o ning mila pa sabiye. Yatad tala sana kang Kristo, balang mi paldan, balang mi patawaran, balang makatalakad, ay buat di sarelang pagkeran, at makasulong la karing pamibiyebye. Karing panahon uli ng kikatang kasalanan, eta muagalo yung kikata sarili, para makasaop ka rin aliwa, at aso pa ng kikatang sarili. Mangyatang kapatawaran king Diyos, king kikatang pamagkulang. Itangan po, magkumpisal Isal ko, ko, King Diyos, sa mayo payang tutu. Alikya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangang helampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala nakatangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ninong Jesus, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ninong Jesus, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ginong Jesus, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo, ganakantala po ng kikatang intensyon, ng kikatang panalangin king misang iti. O Diyos ming mayupaya, pakiramdaman mo rening kaya kaming panalangin, saupan mo kayang makabalo king kaya kang kaburian, at ganap kaniting mitmong tetagan at kasalpantayanan. Iti adwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo king kametong aning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreo. Manatili po ang gangeni, itang pangako na nin Diyos, tungkol king pamaglub at pangaras king lugal ning kapainawan, asasadyana. Inyami nga tamo, pota atin kaya kayo ami pagkaitan king pangakong ita. Uling kalupa ring pipumpunan tamo, dimdam taya mo naman ing mayap a balita. Dapot ila, erepe kinabangan ing amanon dimdamda, uling ere peniwalan. Dapot itamong ating kapaniwalan, itamo ring milub king lugal ning kapainawan, agpangking sinabi namo rin ning Diyos. King kamwaku, pinyumpa ko la, kapilan man elamilob king lugal ning kapainawan, asidya ko karela. Sinabi na iti, bistaman din kayang dapat, mayari na la, kanita pang lelangani,
Inyatu. Uling king metong ng dake ning kasulatan, anti kanini ing masasabi tungkol king Kapitong Aldo. King Kapitong Aldo, pepainaway in Diyos king sablang dapat na. Itimurin ing mababanggit pa si Bayo, kapilan man elamilog king lugal na ning kapainawan, as si Jaku para karela. Inya sa pigisan ng tamo ing sablang agyu tamo, batang milub at manakit kapainawan, king siping na nin Diyos. Nino man sa kya katamo, eya makyapos kim pamanyalan sangda, ban eya mipahamak kalupara. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Itang sablang dimdamtana at abalo, at uruda ring pipumpunan tamo, tamo sukat lilihim karing katamong palipi, nune sukat tamong ilipat, at sabyan karing tutuking lahi, ing sikananing Ginoo, at ding makapagmulalang bagi, akeyang depatan. Kanito, abaludala naman ding tutuking lahi, at pati na rin pain tungula palipi. Ilaman itururo ka ring maging anak da kanito, King Diyos, ibilira intiwala ra, at ing dapat nin Diyos, kapilan man era kalingwan, nunetupad lang parati, King Keyang kautusan. Kanito, ela mangari karing karelang pipumpunan. King Diyos, ay ela maging masya sa buntok at lahing mapaglaban. Lahing matatag manalig king Diyos, lahing manatiling tapat kaya. Talakad tapo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung eni damdaman yu ing kayang siwala, eko samag masya sa puso. Hallelujah, hallelujah, Ing Ginoo manatili kay kayungan, at kaya kaan mo rin. pamamasa aking maya pabalita,
agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kalabas ding mapila na eldo, mi balik ki Jesus Capernaum. At inyang mitipon la ring tutong dakalataw. Sabihan na elam mi pagyu agyang tulid na ning bale. Kabang arala nung Jesus ding tao, detang ding metong a paralitikong bubuat dareng apat na katao. Ere alapit kang Jesus, uli king keraklan dareng tao. Inya, bikbak de ing bubong na ning bale, tulid na, inyang may kabusbus la, pidalanan, bebare king pagkeran, ing makakerang paralitiko. Inyang ikit ng Jesus nung anti karagul, ing karelang kasal pantayanan, sinabi na king paralitiko, anako, mi patawaran o rin kasalanan mo. Ding mapila na eskriba, apakalukluk ka rin ngarang mi king bilublubanda. Bakit? Makanyan niya sasabihan ng taong iti. Kalapas tanganan king Diyos yan. Wari, ing Diyos mo, ing bukod malyaring mamatawad kasalanan. Tambing ng balong Jesus, ingatsyuk yung pilubluban dat nga nakarela. Bakit mimisip kayong makanyan? Isa yung mas mayan, sabyan king paralitiko. Mi patawaran niya yung kasalanan mo? O sabyan mo kay talakad ka, idalamin kaya kang pagkeran, at saka makalumakad. Patunayan ko kaya kayong eni, king taong yato, ing anak ng Diyos, at ing anak ng tao, at suya king upaya ng mamatawad kasalanan, nga naking paralitiko, talakad ka, idalamin kaya kang pagkeran, at muli na ka. At kaya kidareng sabla, tinalakad ya, kanita murin ing paralitiko, binwat ning kayang pagkeran at mekoya. May nga pamulalala, at migmulang mimiya kapurian king Diyos ngara kapilanman eta paikit inganti kaniti. Kapatading may pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Leadership Insights. Pamigunam king pamamuntukan. Na anong buri na sabihan ng mamuntukan? What is the meaning of leadership? How do you understand kasuyuan when we serve? Dakalapu kay katamong eni, mamuntukan kayo, you are leaders in your own rights. Na ano kaya yung kay katang ebanghelyo? What does the gospel tell us about leadership? I will give you 8 quick points. Ini po kaya katang ebanghelyo, tungkol niya king pamikayap, king meto nga paralitikong bubuat dari nga patalalaki. I want you to focus this time your attention to leadership, not to Jesus, but to the 4 men who carried, or the 4 persons who carried the paralytic. Ing lawenta mo pong pialimbawanan, keng kasuyuan, keng pamamuntukan. Kereng tao nga ting upaya, kang Jesus, lawen tayo ng gawa da rin ng apat. Muna po, leadership starts with goodwill. Ing tunay kasuyuan, ing tunay pamamuntukan, magumpisa king maya papilubluban. Not in popularity, not in skill, not in your education or capacity. To carry a paralyzed man, a masakit, para bitbitan ming masakit. Ning kay deng masakit, elam bisang pasaw. There are times sick people do not appreciate being exposed to other people. Neng kay deng aluwang masakit, elabis ang paulo. Okay ko, lalang masakit. Baloy pa ka na ako. Did you experience that?
Neng kay, tara tatang, paulo ko. Bakit wari? Ning masakit. They would not appreciate it. Especially, bala mo, paltoda ka rin dakala tao, masakit ko, tsuko keng pagkeran bubat dako. Sometimes it's very difficult. But it started with simple goodwill. Manibatan amaya papilubluban kareng tao. This is what they call the spirit of the shepherd, servant. Kanya pumagum sa aliwa pa kay rangko, aliwa pa kay boto, aliwa kay popularidad. Kadua, goodwill. Other than goodwill, bisa kang mamuntukan, do you want to lead, bisa kang mikiupaya, kailangan makasadya kang mamuwat king kaya kang sariling pago. Leadership carries the weight. E pureng leader ilang bubuat. Alideng leader ilang pabayat. Leaders must not be the weight carried by the public. Dapat aliwadeng leader ilang bibitbitan tamo, ali. The leaders should make it easier for us because they carry the weight, literally or figuratively. They carry the weight upon their shoulders. Lenyo keng bale. Lenyo keng bale. Ninong mamitbit keng bale. Kareng anak, keng pamilya. Who carries the weight? O ito, ing tunay leader. O ito ing tunay talasuyo. O ito ing tunay mamuntukan. Keng opisina. Keng komunidad. Nino talaga yung magobra. Magpakasakit aldoldo. Aliwanin kairet ang makalibutan, daliwanin kairet ang sikat, aliwa. Detang talagang magobra, mapapagal. Leadership is hands-on. You carry the weight for others and you make it easier for them. Katlo, leadership is shared. Ing pamamuntukan, kanya-kanya. Masikan ko. Matas ko kaya ka. Mabilis ko. Mas madakal ko balo kaya ka. That is not the issue. Imagine nyo po, ita mo nga apat, ibuat tayong neto nga paralitiko, at inyang pagkeran. Man pisasabyan nining mas masikan, nining mas mabilis, o nining mas matas. Potang mamit bitang paralitiko, mi papanantabeta mo. Tayo, nung ako matas ko, 6'5", ko buat ko, manabuyo. Nung ako mabilis ko, manabuyo yung bibitan tamo. Real leadership is leadership with others. Ing tune pamamuntukan, abe-abe. Pamiyaduangan. Ano ko kaswelo kunyari keng barangay, Margot, king chapel na ning San Antonio, metong i-leader, abe-abe lang misasabi na ang gawad tamo para kireng misa tamo, para piyesta tamo, para simbabe, abe-abe tang magobra, abe-abe tang gumusal. Makanyan mo naman kikatang parokya, ninuwaring leader, not only one, itangan, abe-abe. Man masasambit lasaning metong muntao because we carry the weight together. Makanyan mo naman sana deka, anak kaswelo po ta mag-PPC meeting tamo keni, abe-abe lang daratang. As a group, we share pamiyaduangan ning tune pamamuntukan. Not one superman, not one strong man. Emu metong itangan. Leadership is persistent. Potang leader ka, kagad susuko. Potang alang sasaw. When people block the way. Did you not notice? Magdala nung masakit, siguro nung maglakad. Karakala tao, pela basan dala? Di na doon dalan? May bukla chain dalan para lungubla? Isn't it today? Potang ating ambulansya, potang ating ambulansya. Akayag na may ambulansya, tsaka yung gulot mo, damdaman mo, wow, wow, wow. Nanggawan mo, maglele ka, magbagal ka, paunan me. Kenny, ala pang ambulansya kanita, pero magdala lang masakit, kailangan ng bipaldan. Miglelela? They did not. Sino pandala? They were not assisted. Leadership does not easily give up.
Ang young people becomes the obstacle. Sana bali, the obstacle is ating makasalabat na luklukan, ilelem niya yung luklukan. Ating makasalabat na bato, itulak niya yung bato. Pero po tayong makasalabat tao ya, nakasakit, may manatulak, may manalele. And leadership is persistent. It does not easily give up. Sana itang mamuntukan susuyo, karikatan chapels, King Margot, King Deka, kaya katamo King Sapang Batu, King katang parokyang Banala Cruz. We should be persistent. Tayo agad susuko, po tang ating kapagsubukan. And these 4 persons who carried the paralytic, they were determined with their own desire for their friend to be healed. Ikalima, leadership is creative. It thinks outside the box. Ing tunay pamamanimuna, agjayang makaisip-misip, aliwang paralan, baka nita may kasolusyon. Itang gagawan mumutan dati, to think outside the box. Raise the roof. Malam kayo raise the roof. Nude dinalan, elamidalan keng main door. Siguro sibukan ta keng kusina, ila naman milog. Siguro sibukan ta keng awang, di alubing paralitiko. Nude dinalan. Where did they bring the paralytic closer to Jesus? What is their means? They open another way to reach Jesus. If there is no way, we will make one. At ipong metong nga leader, sir, there is no way. Alapon dalan, sir. Serado nga den dalan. Sabi na, nung alandalan, gawatang paralan. If there is no way, we will make one. At makanyan muna po kay katamo. Potang alandalan, alam paralan, pwede, makanyan. Lumawi tamo. Maybe the solution is beyond us. It can go beyond our old ways of thinking. Sana makanyan la rin ba yung leader? Makasadya lang misip, aliwang paralan lalo na kayong panahon ngayon ng pandemya. To be creative and to approach our problem in different ways that we used to do. Kanam, ing tune, pamamuntukan, papalto niya mo yung kayakang kasalpantayanan. Leadership is an expression of your faith. Nano yung paniwalan mo? Nino yung paniwalan mo? Nano yung kasalpantayanan mo? Akit may yan, king meto nga mamuntukan. Ang diyange naman sasabihan, lawen mo, nyan tang ikit ng Jesus, bababade, ing masakit. Nano nga pansina ng Jesus? Meluno siya kening paralitiko? Nano yung ikit na? Nga na, when Jesus saw their faith, nyan tang ikit ng ginu, ing karelang kasalpantayanan. Aliwamain kasalpantayanan ng masakit. Tamang balo nung sasalpantaya itang masakit. Pote man bisang mipaldan. Pote na ibang kilala Jesus. Pote man maniwala kang Jesus. Pero rening apat, it was their faith who carried the paralyzed man. Anya kay katamong mamuntukan. Paniwalan ko, sana, ing kasalpantayanan tamo, yan tunay panibatan, ning gagawan tamo. Uling akasanayan tamo mo. O karing aliwa makyabe tamo mo. O mipasubo tana mo. Alipo, ini manibatan king kasalpantayanan tamo king Diyos. Pamipasyag king kasalpantayanan ing kaya katang kasuyuan. Nga ng St. James, king kayang sulat. Show me your work without faith, and I will show you the faith that underlies my good works. Pakit ka kanakong dapat talang kasalpantayanan? At pakit ko kaya ka, ing kasalpantayanan ko, apanibatan ning mayap kong dapat. Leadership is simply an expression of our faith. Kapito, leadership leads to Jesus. Ing tunay pamamuntukan, lalapit mo la, ding kaya kang susopan, King Diyos. Mo lalapit kaya ka. Mo lalapit kay sarili mo.
ing tunay mamuntukan, lalapit mo rin taong susopan mo, king apong Ginoo. Pwede nga tikang asopan na masakit, e naman men wala kay ngapong Ginoo. Pwede nga taong sinimba, kay ba't medayo ya kay ngapong Ginoo. Ing tunay pamamuntukan sana itamo to bring the paralyzed man closer to Jesus. I believe they were so determined to bring this sick person to Jesus. You know why? Because they know Jesus. They already encountered Jesus. They experienced Jesus. They believed in Him. If only Jesus will touch this man, he will be healed. Anya po determinado la, rening mamitbet, kening masakit, kilala de Jesus personally. They experienced, they witnessed Jesus, and they believe in Him. Ating mumunan diling panpa, kasalpantayanan da, eya mo mipaldan nining paralitiko, milapit ka sana kang Jesus. Para ka na ako nung milapit la rin tao keng Diyos, kay ba na rin pa maging pari ko keti, kay ba ni nga mo, no, kaswelo ko na po, pwede na ako mag-retire, kumpleto na ako pangapari. Milapit siya yung meto nga taong dating sisimba, at ngayon isisimba net mga di, ba, ganap na yung ganakong pangapari. My mission is already complete. I don't have to be God. I don't have to create the miracles myself. Ilapit siya mo. In Diyos siya ng bala. Kayong kapatawaran at kayong milagrong kailangan na rin tao. And lastly, number 8, leadership empowers. Ing tunay pamamuntukan, magpasikan karengaliwa. It enables. Itang agyudang gawan, agyudan ng gawan. E ako pumimuha ka na ako nung leader kayo, magbusang 1960. Ikay PPC president, magbusang 1970. Chris, ating ang kilalang parokya kanita pang 1970, ang PPC president, 1970. Hanggang ngayon, bagyan niya lalakad, siya pang PPC president. May nga matenong ang digang Paris Priest, siya pang PPC president. I think that is not real leadership. Real leadership is allowing people to be empowered. Makatalakad la. Then dating makalukulok mo. Then dating manalbe. Then dating alang gagawa. Nga naping Kristo. Stand. Pick up your mat and go. Makatalakad la. Abit-bit din sarili ng pagkeran. They will be responsible in others. And maybe they can even carry others at sumulog yung biyado. Iti, ingkya katamong kasalpantayanan. That our sense of leadership is so inspired by this gospel. Sana kay katamo man, kay katamong pamigunam, you in different ways, be not afraid. Even when your names are not recognized, baluyo lagyo rin ng apat, at ilalagyo, ala, man importante talagyo da. Importante ng milyari, kening paralitiko, yami patawaran. May katalakad dya, abit-bit na yung pagkerana, pabayat ka rin aliwa, at may kasulong niya kimbiena. Let me just review and repeat the points of our insights to leadership. Leadership is goodwill. Leadership is willing to carry the weight. Leadership is shared. Leadership is persistent. Leadership is creative. Leadership is an expression of faith. Leadership leads to Jesus. And leadership empowers and enables. Iti po yung mayaptang balita. Iti yung kayausan ko kaya kayo. Kaya katangan, sana ining ebanghelyo nga iti. So pa nakatamong maging talasuyong manimuna, king kaya katang parokya, karing kaya katang bisitas, karing kaya katang baryo. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po kapatad. Manalangin tamo king malugod tang igpa, mit mong ganakang makiramdam king panalangin ni kayang anak. Ngatangan pong makibat, Ginu, tingiran mo ing kasalpantayanan mi, at ipagkalob mo ing adwan mi. Itangan po. Ginoo, tingiran mo yung kasalpantayanan mi at ipagkalubing kadwan mi. Para king maglakbe iglesia, banding kayang galami, manatili lang patuto, king pakalulu, at ganakaning Ginoo karing sablang komunidad. Ipanalangin ta king Ginoo. Gino, tingiran mo ing kasalpantayanan mi,
pagkalumuing aduan mi. Para ka ring pamuntok ding bansa, ban maging makabuklat la pilubluban king karelang kasuywan at dapat, para king ikakayap daring sabla, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung kasalpantayanan mi at ipagkalumuing aduan mi. Para ka ring kayanakan, bang mibyebye lang dakilang pamibyebye agpang karing dalanan ning Ginoo, at iagpang karing pamamarala na ning yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung kasalpantayanan mi at pagkalumuing aduan mi. Para king kayakatang komunidad, nung makananuta mong tinanggap mga santing nga bage-bage, ibat king Diyos, makanyan tala naman sanang idaki ring kayang kalam karing kapuspalad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tingiran mo yung kasalpantayanan mi at pagkalumuing aduan mi. Ngayon niyaduan tamo pang sarili tang kapagnasan. Ikpa, itatalakad me kaya kang kayarian kilub mi. At pagkaluban mo kesa na pusong masampat kikilala, banketa at alastas mi kaya kang kaburian at daptan kaya kang ikatula. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklok tapo. Talakad tapo. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning ginoiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mulay reting sakripisyong daraon mi, king kaya kang altar. Pasulungan mo kami, king kabanalan, at pagkaluban mo kesa ng aduan mi, king kasalpantayanan.
iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili ke kayungan, At kaya kanti mo rin. iyat nayo reng pusoyo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igba, Diyos kingalangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. King dalise lugod pagmasusyan miya, ingkayang kamatayan. King mabiye kasalpantayanan, papasyag mi, ingkayang pamanyubling mebye. King ganap ng kalingapan, panayan mi, ing panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambeding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tuk ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal ka o Ginoo, mitnuya himalo, mitnuya hilyaku, kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa nareti ngayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami, malayalang katawan na daya, ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene ka rin kaya disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kingwaning kalis pasibayang pepasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya, nimbayo talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigagan na kan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi oig pa, kamatayan pamanyubli na mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapian imbiyat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyeren mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu.
Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugut, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, adig hanggang malugod a susuyo, magobrat sasaup, king kay kaming kasalpantayanan. Lalo na kay ni king parokya, mi king Banala Cruz. Ganakan mula ng banding kapatad ming pepay nawon at manenayang subling me, ading sablang mayango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, San Antonio de Padua, impalturan di kaya kaming kabaryo, king Margot, ading sablang santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kay katangan. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manan niya kami, kambiyan ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka ring apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan di kaya kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, hindi mo rin. Ipasyag tamo po, ing kasalpantayanan tamo, king balang metong. Kasalpantayanan at kapayapan. Kapayapan po kaya kungan. Kapayapan po kaya kungan. Kapayapan po kaya kungan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yato. Sigloda. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan ning yato. Nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampantanggap kaya ka, dapat igkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko,
Sa salpantayanan ko, king atsuka, kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi. At pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat ting pauli na ningyening pinandit, era kaatanggap king sakramento. Umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pagisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y pahintulot, kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kakaniting pamangailangan mi ba ni pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi kala mo para karing sablang tao amiyatasan ban panigaralan ng panibata niting virus. Gawang masampat a paralan, baniwasan ng pamikalat na niti, ampong makapanitun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula rin kaisipan ang ponggamat da, ring mitagulaling kimpamaningat kareting masakit. Kingmit mong lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanimton masampat ta kalingapan ang pong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan pauli na niting virus, manano sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalob mo ing kalam mo para karing kayap daring sabla, ang pumakaibiyay masampatasaw karing pamangailangan da. Itiadwan me, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyay ang magari kambemo, king kametong aning banal Espiritu Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Mariang kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua. Ipanalangin mo kami. Talakat. Talakatang. O lubos maragul at malugod a Diyos, babayo mo rin kaya kaming kaisipan kapamilatan dareting sakramento. Saupan mo kami kimpamas pasalamat mi, kapamilatan ng pamabiyabiya mi, tapat kimpamanyuyo. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Dakal po salamat kareng menimuna, keng novenaryo tamong ening, kawalong bengi, bayo po yung piyesta ng Santo Niño, keng Domingo, then keng Barangay Margot, keng San Antonio de Padua Chapel, at bukas po sundo tayong novena, pero yung misa, marapat ka po keng St. Joseph Chapel as a regular mass already, at keng Domingo, piyesta na po ning kakatamong Santo Niño. Ing Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya kanti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos at kaya kayong pamilya, kinagyuning pang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa midawon na. Eko tatakot manimuna, manimuno, king kasuyuan, para idalatala rin tao kang Kristo. Salamat, King Diyos.